So on Adom TV. Or share live on DSTV channel 280 and a Go TV channel 119. So I also been live as well on YouTube and Facebook or search for Adom TV. Make out say nyame adma kwasia da bia enwere no 9. Ade Adepam season 3. You show the live ema hunu se ne kodefa. Na enu akra na obi twi ma adwene se mani abra American regions mi ankasam krom ni ba. Ejina mu bi Adepam for Ashanti region ma bi. Musa Asante Mamponfo de kase ye base ye tawachi a eye huge. Ye de chita kese nyina ekọ e de ema wo. Wona ojinam de ama eye Asante Mantem. Eti mpaye boni se nyame nka ho na at the end of the day no ye be crown no as winner. But enyi amafafa e de beka ma bi. Ye vote e de ama. Eti mpacho wa peso vote e de ma bi. Any other candidate contestants are ewo Afi Adepam season 3 mo no pacho dial star 117 star 60 hash na fa ma bi sosneja wona wo econ all networks voting efama o contestant from origin so maka just afi no ye on original basis all the 60 regions no be our rep ewom Ashanti wom, East wom, North East wom, Savannah wom, Volta wom, Oti wom, North Ankasansu wom, Upper East, Upper West. Sanso ena be buno ahafo. So, just a baby region be rep. Western North, Fonsu jidemu ye pa. Ba ya Ashanti de. Ye de ne ma bi. You free Asante Mampon. Etu ye free Asante Mantem, nyam nka so ya Asante ni o. There's a difference between say oye Asantini ne ufri Asantememu. Who are Ashanti region bia you form part of the region. Who are greater Accra Semiti and crying they form a part of greater Accra region. It was Santimantem bia no wo de any man be. Ya voti e dia mano. No winning course then sano the pam efe. Etuma any other contest. I say ka say Sunday enwere no na bia ka say obeti wo TV e dey to Adom TV. No ahwe Adepam season 3 meka bia sem pacho wo ya branch afa ni wasiso e dan han e boden especially en crime Kumasi de cry nansen na say man so kaka Kumasi de ya na wo fom ben crime de obi ama me de agro wo krodwem se ne amanfo pa twa atwamne bo pa won crime krodwem wo hwe dan bia de ma 1000 cities a month wa hwa obesu mia wani ne save kakra e fa koto fie wate as low as 300,000 Ghana cedis. Obetimia only a fee. And yet, you own a house. You be a landlord. If you be your dear. But see, I can't say, you say, hey, yes, so when it's kakesi said about you, when you bring now saving kakran, the toward more. Adom City Estate, Adormenti. Say a 2-bedroom. Say a 3-bedroom. Detached, semi-detached. Executive. When somebody comes and say, from I was 0308. 250068 0308 250068 frena enchemu bia ka eche bia no omomfa emomada omana so yasene ebe ne pensem dwumadi eto so e de ama one anope ena komo aye ba be ka ye nu amenu di komo bi fa the future of the Ghanaian youth mreka kabesri ko so asem di kan so ye di komo pa dia fa the national development plan of Ghana. Cause nipa bebre adwinam na kwakọ wiem se ye the political manifesto and run ye man etina MPP boss senior high school ben 4 years and is there be ye mpene ye de be 3 years etama ye tosi wo man na dachi ya bo adwumako bi under article 86 and 87 the 1992 constitution say omo na nhwe and draw Ghana dachi enfa Ghana dachi NCA adwumako ne National Development Planning Commission. The executive director, Edma Ekono, Dr. Kojo Esem Abrampa, Abekamisa, Elfridjem. Dog, Akwaba. Yeah, Adiana. Boko de. Yeah, National Development Planning Commission. Mugu so planning. You go super. Mona moya agenda 2020 no. Aye. Okay. You be di but quick one. And pe say assembly can share the street lighting issue. Aye. When you say Makasan Subia, what it is, so o drive idea, o fabim.
a company for so deal with it. Ye tria whole levy, but ye nya home for so. Yo, my man can say, Nina, ye tutu ye. Okay. Tutu ye, they say, we share on my moi, ye wo, Oba amanyo na ye wo levels, and I say, it's enemy answer. Okay. Ye wo more national level, ministries, agencies, and your regional level, and your district level. Na obia wo dwumadi e de ahye nensa. Okay. Wo hwe ye man pon no so afi constitution no mra pon no eba bedu act ni nyina no e wo bia dwumadi e de hye nensa. Na ade ba ko a aha niema bebre ene se be decentralization. Ana se amanyo ayese ye de share district no amansia mensi nensa no. Enko ye nwie. And into the beer, Brofum say na gaps, and I say, Quay abedem. Okay. About street lights in here this year. Needy kind offer or more national level now. Or no more share to two energy no who near menina. Okay. Ness and near maybe were ha, ye here at the iron caniana. And I'm so Brofum, a kind of bulk buying, almost a year procurement get see near the atoning. No more this is Nankasa said it. So we here in Cania Nibia, Obetron Crata, the Acoma ministries no. No mo so ahwe o ampa wo mu se sa bia wo nya nkania na nkania bia wo hia no mo so de aba na wo so wahwe eme abobo nti wo fa electricity company na say electricity company ebi wo ase ho enempo the energy commission so mo training na say ya kire o ma ya mo certificate o mutumi ye sa na ma ihu adwuma bebre nti o mo kire o ma no makwa nti district no na se de wase wo se wo behwe na nkania no what de SCC na emom e fa ne to na efi Ministry of Energy omo na to bulk no nti ukom warehouse e wo ho na wo wakọ akoye na saa edwumadie no aya enche me ankasa maboa me district me ne DC is akasa mo so aye bi saa utro krata de kwa procurement for ne gitum ne ade e corner director ne nya director po nya age pe na okọ warehouse de ombe ye bia no de aba nemo me sell electricity for na wo ne gitum se ampa woni nkania okay wo etuntum uwie nso de kwa na obuhun konta omo so sa de report akọ say oh nkania na ye de abehye eni san kutadie ehia pa nenam say decentralization no enwie pay enti obi so we mu na beye ena we so say we na beye enti wan hwe na sa obi e gap no so aba enti de bia ka national development planning commission ade ba ko e kan wasempa roles, responsibilities, accountability and coordination. If say woni esoro ni di twaka ono abehwe se woni nkania no na chese wo hu na ode aye ne plan na ode akohwe ato enti ehia pa na mejidi se yewo IMCC Interministerial Committee for Decentralization and so wo a omudi hu abobo kese pa ye nyina ye pia se decentralization e bedin edu ba bia ewie peye ama ye nyina ho ato ukọ ama ba bia yade ba ko a ehia pa yesi mu ache enso say area wo e ba mpo se ba bia edu se o mum ye nto aba yi DCs eno kra ya asem enso we ya na mo ntuo kese pa e se bomodin tu na ma sa adwumadie ewie peye iti ene ne ade a meka na nye nkane anko ama ekane ma bebre uba nsu esi a ba bia so community water for na ye ba bia se Ghana water na ye o ha ye kuro kesiem ha ye kuro kitwa this ne so etutu boreholes nti na niema no sebe twi mu ye se a prekesen si etumi ye ni nyina na da kwan mu te se de ye na ma decentralization to ba bia se to a wo so sa niema nyina ba ye nti ade a ye pia aban ne pa se ye nhwe Niemfa went to baby a set. Is he much? If in 1986, enya homete. Ye ye chia light be. Na ye 3% the chia for street lighting. Me chia we are mensan can service. Men chia me light beer. Ye say for police for be jina me pron. Se we me pron na ye bu pron na ni o. E hu ni suro ni o man ba pen yentin. Me bie am ya kwa kwatwa me kan ma kwa kwatwa. But it looks as if say na a difficult say aban hetete mamufu a wan na kabi mati mamufu. You see yankasa ye wa kwan a ya hyehyɛ da ho. Okay. Na ya ayedi ba bia na ye refi. Assembly member now wo mpesu aso no. Okay. Okotina assembly to aba. Agi budget tutum. Agi plan tum wo district ho. Assembly.
budget ne plan na wagye atum no the city ka ho ye dwe sika to so afie di city say na obeye enti eye hyehyɛ da ho na so assembly member okoba timamufuo kura no sabe de esi wo hompo no emu amane empo yen famba na nka wabisa ne se na ye dan ne street light okọ ka ho ase wo kan de mu aye na ode bai da ben ye beye ye a hwan na ebeye enu ni ade e masa ye friend say democracy na ka mamika bia ban ekoso na ye me say yate ada obi wo kura wo tempesua so wo ho kane ani ni ho nso na assembly member mpo okoba da bia no onimo no ye kanya homo a eno mo so kanya assembly na mo so ade ehia bia na etumi de aba eye nkita ho aban na yaje atum se ye de ebeye kabima mika bia ban eye nkita ho so we ni nkita ho na wo teda enima bebre so teda enti eye demand ye na yesi ye efi empanyifo efi district na eko plan ya ye eda ho fefefe 261 district obi ade ne plan abeto okay se mi sise ya ma ye mfie miensen se mi ye ni afie bia on the action plan ba annual action plan se we ni ye beye na numu no electricity nkania no wom wotwe sika to ho de efi aban mu efi soro ba na ba yenso de ne ye de ebi okura baba na nkania ne mpa ba nenso nipa ode babobɔ no ye behwe bibi kakra yenso de sidi betua mpo na etwema mentwe o da bi esemu na mutua o da bi ese de sidi tua na we mu nyina na ese demu ho pepe ama yetumi ebu kontapa ama mpuntu onye ne se wasora na pa watu dem na akwadwuma no aba da bi ama yosemba yebi asem ba ne fa ho aka asem ba bisa eno ne ma kabima men kabi ne koso na em se ate ada nkanka assembly no ate ada sabri ya ye beto assembly abai ngofo afenfam poster me hu okuro nyina ye tu aba ne wie ya ahwe hu omo bi no ene asem Dr. Kojo Mensah Abrampa, Executive Director of the National Development Planning Commission. Minisa Ukai Adway, Agenda 2020. It's me achieve. Oh, Mamenka say Agenda 2020. Idea 1996. National Development Planning Commission na ban na wo so no hwe say yen hwe nkunko ye nim yen hwe niam abenya okay and wo hwe agenda 2020 na sabe enye se bia french me be ye kwan wa ha ne ade broad vision okay se ne be ya ekua be kosoro se ne be ya yen rural development and I say nkurase betumpon yeah se ne be ya social services and I say ne me hia nsuo ni hospital ne ade be kosoro seni ebe ya esan de shehu bio yankasa ya manyo tutu ye nkanka public services improvement bebem seni ebe ya infrastructure infidie kwan ne ade no so ebe ko nanim saa ne eme ene toso otu hwe broad design eme ene fa se ye chichem infie na bia no okay ye be ye mu baako okay the first phase 1996 to 2000 no ye ho plan National Development Planning Commission wo bai wo ho na wo hwe baabi baako a saa mfie na ye de ni si pa electricity and na wo hwe rural electrification so a bus 1996 from 96 to 2000 okay samu kaya saa bre no nkane kosuru pa wo fa saa bre ne say wo hwe Ghana tichemu a ne mu baye aduonum nchemu fa pe na wo electricity ebaya bedu 72% as of 2000 72 and every ye kan Ghana ye kan omo di enim pa wo Africa henna okay ye kan ho 85% plus ma men kan sa okay e be say du ba bia na e bi be kan ho du ba bia na ekofom but eno na ade aye ba so ade ba kon so esa pagya wo sa bi ne nsuo okay sa bi ne kurase bebre na nsuo hu ewo Edin pa 1996 to 2000 to share boreholes okay bebre ye ho adwuma e ma plan no mu ade a so eni na so ade ba ko anko ye sa abre ne ye sikasem na Edin pa sikasem tutu ye asamo hwa ebedu be ye 2000 no a se president Kufu aban ba no na Edin if say sikasem na anko e bi se na ye wo export bia na yedi enim ye ho adwuma okay koko ene abe ene santimba ne ade sabene
ne bo no kofom ewo amanya so ekofom na die sika enidaso no okay entumi amba ene sebe sabere no so na Ghana for na private sector ne emunye du te se ne ya kofo ye adwuma kese ha nti na nyina abegina aban so nti ma first phase no ma menka se atoyere nchem to ye bi sika sem na nkoye okay nti Dr. Buame nti ase yetimi achieve expansion of electricity from 1996 to 2000 yetimi achieve expansion of water to rural communities access to water from 1996 to 2000 ebrebe ne sikasam ba ye de ebrebe ne yetimi achieve sa eni so de we sikasam no eto ohwe ye budget na enema ye na 96 na ye 97 na ye do 98 na amadwa so sika no ekofom no na che atoyere nchemo ba nti aban so usikasem na ye enema mienu ubagije to ana bobo besia nti se wunya ye na woto no kofom pe na che ato abesiambo nti ma ye kwanim se ne be ya amanfo mo nche ebo besia kakranka nti kodu 2000 na che se ye besia no apeja echi ye ko man dwa so kura se ye kopo besia ni bia omo se de bi ye mfa amamo ebi se me besia na amabo no ayi awresire bia ni ho se obetua nti uhwe 2000 na ye do 99 no ne mo ayi de papa 2000 na amanse sabae no okay na che se intentama se ye hwe ne esia no no kure ni na ade a na eden payfo de eti bo ho sabere no so na wiase aman ni nyina no man se sa to ye nchem na bae ni ti no amanfo omomo discuss ne bo mu kan se o obi a obagi atum se wo ho akire wo na okay ehia adoko no wokwa ye be ma osika pudu obi e ma wo de ahye badwuma se ebie wo so woka wo de no ebobo modin a eye fi wama ene friend hipik no nti aban no eye yenko anase yenko anase yenko okay ye di ye na si mu se ye be kɔ hipik no wokɔ hipik no so anhyehyɛ bi wachide nhyehyɛ ni se wobɛhwɛ ohia eswate o musika na aman san ni nyina de kyɛw no om se ye de kyɛw nanso kya ye de kyɛw no ye hwɛ se ohia ebe kɔfom ene ya de a na sebe wo hwɛ agenda 2020 na anhye da a friend brofo unanticipated ya fa ye ni anhwe se sa atoyere nchem ne beba nti e ba na che se e se etumi sankra mu ade ehia pa ba plan na bibi sipe e se otumi sankra mu na wosi kwan foforo so na wo hwe se sa de na adi unya no betumi asia no nti ene na si nti second phase na nka ye 97 could do 2003 no ye sankre mo be Ghana poverty reduction strategy if say sabe na ese edi eni hwe if say ohia no anode epeja ha wo hwe 99 isi a 1992 na ufa Ghana fo na sika ufa sika femu a na de bunkunta na uche mu mienu a na ehiafo ai sabri na atena wa ntumi nkofo odi ebedu 2000 na ye be hyase no mpo no ahwe ohia doko no na ye mu be fa kakra 54% pe ene betuma ga se we mu de omo tom eye 46% ni na no ohia ufa suka 60 ma adoko wo na ye de sha ti ma menka se ena me se agenda 2020 ne ye broad base agenda ni ti betuma ga se by 2020 na ye susudie na otumu se emu nyama bebre de achieve na aban beto aban etumi afaso a bebre etumi akoso so on a percentage wise agenda 2020 it me achieve be say mama fa ne say enam say yanko totin amfa agenda nam nto ye nchema asisi ye nti yamfa sa eno an first phase no but wo hwe say udi susu so niema ye de ni si so ye be ye de a na ufa abedu 2020 na ufa ohianko a sabre na ye hya se na be ye fa no na ababedu fa 2020 24.3% ohia na performance of 2020 yes na che say ya say de ya chemu mienu okay na see reduce ahokyere from 54% yes to about 24.3% to 24.3% yes. And your income kwa okay income measurement ufa insure say by 2020 no we abedu 85% our Ghana for just so omunya kwan ekunya insure meanwhile it made 4 years achieve about 71% yes
and then the rest of the years no every baby be do baby the friend name yakra but me say yetimi 4 years achieve 71% of water and light expansion and then you can say about 87%. Yes. And so 87.7%. 87.7. So all these years, they are achieve less than this amount. My main can is almost a car. So tour. Ojina ho no tour first and speed pa woo. Now when you plan your boyfriend gliding. We do gliding na che ukọ kakra. Ha e be say kofo bebre anya bi. Nti na we do wani so e hwe baabi. For sana plan net. Nya say 30. Sisi you do 87.7%. Yeah, susia ne say be do 2030 ne de. Na Ghana ni bia won kan ya. That e ba be hwe ye vision. Se Ghana ye will be podia. Ebi mfiri say NDPC eni kwa say can the executive because may say na mamara na achechire mo no. Mo nsusu ya mo de be kon aban na oteso no pa e no be jet mo mpa onyintu. Emre bi anhye no. Yo. Do you agree say yema monye independent arm of a man chishana because when I'm on dream on mine and correct my mention saying can say wo hwe o man chishana na ye na 1992 no basic ideology keeping the balance keeping the balance say beni atena soja fo aban mu and the same be ya na ensusuye bi so we achi wo de ko ma obi tumi na kwhye ni baba akon so anhwe ni ya o chena na odi di America enti check and balances bia nti wo hwa constitution ni ma National Development Planning Commission constitutional commission constitution na kasa ewo no nanso na dwuma titira de say to abanfo utu obi so fu de a sebe asem po de beto abonten a wakotu no fu awie no wankasa ho san tumi pejampo meto abonten saa na de say constitution no etiema National Development Planning Commission sabe atwetwe urofo pa so na de commission no make oba me commission so a Professor Senku 15 eneguso atwetwe uro Ghana sabe French for la crime enegu na so ye bibia wi a ye de kodan aban so hwe a ne yemu a na wafa na odi ayedwuma ebi wo ho na ne aban hyehyɛ ne nkoyi a obeka so we die eye na so ufa planning na ye die mpo de enye enhyese ye de ka so chinchina aye planning ye dialogue ehyase fi brofun ese logic enhyese logic no way assumptions and how so ususuye ye pese ye de we asie ni so ye pese ye say na de ebeko de tosu mienu ehia pa legitimacy nyina so ne sen nyina so ne constitution nti de 2 minute de ama wa wo betumi de saa de we ayedwuma legitimacy ba konso ne parliament no betumi aka so saa de ato ye sesa ye ne sei eno ne ade ba ko ne toso mienu ye inclusion ye nkofo omanfo ownership omo na ye omo dia saa ne ma miense nti wo hwe efimfin na legitimacy na National Development Planning Commission eya futuo ene ye de maaye and they said aban ne fa anase what would be ko papa mpo na aban na amfa untumi nya hwe no aso ka ma dia me de bae nanka yo yenso ye ni say afutuo no untumi mpo mfa chire mamba montin me ka se o me di say na koi na aban you see tie hono na amanfo free say ye politicians ni ujai MPP ni NDC a what den hyehyɛ be na win political power ne beba whether say be sustainable per oman sikasem whether say enye sustainable enye na issue need dey nyina say kwan be na mefa so ma win 2024 election eto betimi aka to say me ba Ghana ni akwada bia ya bon bia man 1000 Ghana cedis sabe ya possible NDPs because more access to your finance intino mo na betimi aka say and you see we dey be possible na nya possible my man can say onima politics there and I say amanyo ope amanfo ne mandate and ope omutumi nti ubetumi aka bibia na emom uwie na so onya baba mu a first thing ade edi kan awo ye san hyehyɛ na wo kan so obeye no NDPC ene wotina ho ene so wo ya ban hyehyɛ no the friend no the coordinated program
for economic and social development policies. Nti etna ho say who can say you as I dey we. Ni na kukuom. If you say afutuo, nti me gina ho nka. Nti ba saa dey we ntumi nye o. But ntumi nye but ono no because wakɔhye board kwa akɔpɛ the next vote nti no. Obe for so aye. Ebi ane aka che o saa dey we ese u face no. De di kan obeye we, de to so mienu obeye we. Nti di saa nkomo no. Pa! Na aban so sebe friend say went here bro say it's you get it to your own peril. One kasa no ubedu baby obon say hey asem ya kan yi eni metumi aka nsem baby nso ntumi nkan wo ha ya kan aban no enu ne hu fa baby atwe asan ebi o say sadi ampa ya kan so yenye ne say enti aban yen sisan bebre won ne niam o kan no sebe so bi tina ho ahwe manifesto any national development plan anka obehu twaka edem na ohu niam sisan so ewom ye tena ho hwe ni nyina anka ebehu san ya ye de ye tena ho hwe CCR party for ebeko yi say bia manifesto wie ya na atam o wie ya wie manifesto ne de babontin ya na afa ni ahwe se ene ye nhyehyɛ no ɛkɔ ne sɛ sɛbe nyansafo nso bebree no ansa na obeye ne manifesto no no so afa nhyehyɛ a ɛda hɔ nhyehyɛ ɛda hɔ emudian na metumi kwan bɛn na metumi bi mu kwa fa sɛ wo say president Kufuor na apa wo obeda ko challenge president Kufuor public servant bia sa na constitution public servant bia supreme court judge kra no president na apa no so power or the two may be shared. But at least Supreme Court judge and the tenure of office is secured more than one. Me a public servant. About me you frone. Sa Supreme Court so wasem tiana obetumi de akọ. Akwan bia Supreme Court dey just be o ya de bia ne Ghana mamra bo abra. But ye nyina nim say doctor tiano. Before obeba no obi na wo. Yes. Me nyine se nipa na ye boni tia Ghana aban. But aban oba ne fee say Dr. Kojo Abrampan betim na ye adwuma. Ma menka ne say chiro. Aya ye nhwe. Okay. Aban ne bae na about 2017 January. Nipa me be share na nan no owo hwa kopim 2018. Omo de ete. Okay. 2018 ono a ne ka say na adwuma no o de ato ho. Okay. Enye aban ne ka say o ne mako de be so a public servant. So be just obo no kwadu. So wanye na adwuma ye wanye say ansana na aban bia so president nankasa da omukọ hokotia na small kan say munye madwuma nti obi te say professor Kwesibotwa wanya ne baby ko Nyankopɔn Mpanesi 2016 aban ye to abayi 2017 ba tena hwa kopim end of 2018 na president Kwesibotwa say me ne me kuo ni nyina no ye wie ye adwuma ye nti aban eni dwumadi a de abre wo nti ye be je first ahome ebi mu wo mu a members ne bi wo mu a aban sa pawo mu esa beka ne commission ko okay nti sa eba mpuntu a ayankofo ka ne bontene ade sebe ye dwen ho entan fa politics kese e be se nipa na ye pawo mu no enye se me wa ha ne nimdie nti ne ya pa na ye de naba ese bi obi wesua na de professor engineer ne ade ne wewie emfa baby owo ne nimdie nti saa nipa no ene wo ho na ye ma aban ho kwan wo ti wo hye nhyehyɛ na ye ma aban so ho kwan emo oyi ne ministers ne bi ebeka commission no okay won de ete nti o ministers be ye nwotwe a omo ka commission cabinet ministers cabinet ministers cabinet ministers nwotwe omo ka commission no okay ye no omo ye nkita ho ene bibia won de ete nti saa balance no na ma menka susu se bie ni tumi ankasa ne kase na eba commission no eba ban oni na parliament the tumi kase pa e bi se ye bibia ho ne ko wie parliament no betumi aka se o national development planning commission e decide we by aban hwe fa ye adwuma enye ye na ebeka but parliament e bi se wie plan no report to bibia annual report bibia ye bia no ye de come parliament the parliament ne aban no edi nkita omo no betumi afre minister na wa ba no ga say say dey we no report we no we ano sen ana say dey we em say we ni say wan nti omo na wo sa to nyina agina parliament sa na me ga say balanced
constitution aye no sanity Dr. Ghana vision pa Ghana ni swade hu ne de Ghana wo vision pa enisi adichu no ejina niema enum okay ne dikan your friend prosperity nti wo hwɛ yankasa edinase development plan na ene ne dikan se ne ebe ya yankasa ya brabom ebe koyie amaye prosperity ne de to so mienu building an equitable society with access to service delivery yen nyina ebenya kwan na yensuo ye electricity ne ade nyina etumi akoso asema make a website say obi abetumi abie na wa hwe medium term development plan medium term development policy long term development plan ne nyina consistently ye toso 9 ye toso miensa ehwe yen infrastructure Ghana vision na boss na me boss nti wo hwe ani nyina the vision and the goals okay ye toso and efa the governance ne won titem bienu internal governance a public service say be a public service of excellence say bibia wo hwe be a public service bet me deliver and they toso bi we international response say yankasa ye ni aman wiase aman yon so ye bedi mu nkunim ne tintima pa ufa de toso num no so a efa yankasa yen accountability inkanka see between ama corruption akofom okay so nti wo hwa san main need ena eno ne ya chechechechem nti wo fa ye totin ana say ye nim kona eno so ye wo development journey no mu chechemu enan na edi kan ne ye a friend obrofo mu preparing for takeoff okay say yankasa edi enema na yese am yetumi apagye mu sabri ya na ewo mu yo preparing for takeoff ye di kan ye yankasa yesi kasam okay so ye betutu ne ye to so mi ni production brofo mu no yese the logic of development wo hwa your primary activities a ye akuayo mine ne sane ma ye go so de wo fa service sector edwadie ne import ne sane ma ni nyina so koso na so fa finfi die na manufacturing industry tambia na no ho akere no ebi wo ko yetumi ye friends agriculture 5.7% growth services squared by 10% industry 2% 2.5 na nam ho ene chese finfi die no bibia tosini ene ne ade a ye de esi ye ne so wo ye nim den NDPC say ye behwe ene ne ye plan ne kase pa na sa primary products na ye nya wa ha no etumi adandan ebi say wan yesa no wan dandan na sikani nyina na o de kwa bonten no na won so akoto na o de aba enti the linkage between our industrial and manufacturing processes and your primary activities enya pa hwe niam enya wo Ghana meka ye kase ye bobo a bebre ne yem bi se emu san ne dan na wa gold cocoa abe friends enekura de bebre bauxite timber diamond manganese oil nyina de bia me come say oil ye tell me yenya oil na to oil djuma and na yenya oil no it's sane ma nyina na esi etumi esi enti ede anim no ne to tempa Ghana fo ene yempuntuo esinto baako no a esi etumi hwe ne mfimfini de na wo no the secondary production and industrial manufacturing etumi peja no so enye din linkage Doctor minim how well more commission more engage the Ghanaian youth so mo lose gidi o Ghana mo but me can say de bia meka bi maba studio de meka uko studio na obeka mpuntu sema me say omo bisam de bia na obeka ma MPP ana say obeka ma NDC so there be medium beka ma yo wo say presenter na producer na ni masasa ye so anopa de yetia NDC MPP enti ye mo a ye beka bibia emfa NDC MPP mu enye de ya kama to youth na so enti omo so saa na omo patie na emom asem papa bi wachiri a esi eti asem papa ne fa yampuntuo ho na emfa NDC emfa MPP Ghana mabuna ba mabu doctor mababa mabu se mo mai kwan ne beka de bia eni hihye nso guso
and she say gusu ayeye ti sia sebe se yende yenya kwan ene amafo frodin kitawunti yehu ye boy abaso Ghana baby etumi edu ye frɛ digitization ya de kese pa betumi asesa oman enso ejina hefa ejina youth no so ya meti me computer say a oni ne ba me de man me ba oso ma no osre me no wa hyehyɛ ye will be a friend AI artificial intelligence na see ya committee abrochi na omodin dandan ne ma ho na efe na see how so me di hu komo kura ene Minister of Finance na ye ka ho asem ye to me hwe hu say sa taxi ya ye di be the incidents and I say in sunsanso ekwa producer bi kuanu a wote makura ase e fa wa wo mu abeka no ye to me hu ni nyina no maka so sa de we yentwen yenye say ni and abro for any sequence and sana yaye Dr. said Mekai Child Right International for report beyond the buy. Now you say about 54% of our youth Badwam Mpensenpensemu to free Ghana kwa enye humaye. Oh my men can say and now when I check me and now UK for 2 money CNS Ashanti region over 4,000. And now Dr. Emmanuel Tinkra, Ashanti Regional Ghana Health Service Director. Eka say Lucy say every day obetness ni be judgment. I don't know so. My men can say you see ahokyere ba okay obi a baby dignity abo ampa ahokyere ba covid di e kom ye nyina ye bi kan ye na enim say ye free mumpo Russia Ukraine almost do am de enem toy e bi say eburo na ba ya e ma enema work off from kakra no this ya Russia for ye bibi foforo enti ahokyere de eba na kwan ba fa so obesi ahokyere na no ene boa no kureni yankasa yete Ghana ha enya de foforo hwe Ghana fo kogu Nigeria brembi yehu hwe Ghana fo Ghana ni bia broni kind of propensity to travel out okay ewo yemu obi kan ne ma di bi omadi onkasa me ba ye professor onkasa me ba ye adwuma ha omi wo mansia omo abrochide enti ye value system no the value system no and ema sa na me the Ghana for pa kwantu yes your value system no it's not because say you feel say you need hope or man na yetin no bi hwe me krom de bia meka makura asenkwala e kan ho no ye kuku no ye wosika so mo ton kran mo ton paper but onu atun kwan ne ba ne ma me beka che no tu kwan e ba tin kran na wo te ka ye me mansia won kran sabe edi adwuma no ye newspaper ne tofe ne wo ka akura ase na wo ye kuku ana wo ye abe no wo sika sen no na so edi bronya ye nhwe de ote won animo ye hwe de ofin kran beba na wo be ro t-shirt ona be hu akufo yes enye de bia de o ma na duane di no enti eye value system a adana me ne je Pentecost for there o mo ye no eye kie ye o mo the value system the moral system enti yankasa ye values no de yankasa values system anasa ne ma ehia on de ye wo de anasa wo cherish ana wani je ho no okay ene na kire kwan no se ye nyina adwen ni se o kwa brochire ena o de ba any but I prove you right well Dr. Bimat na hanum yes yenim say but offer on a scale of average yenim say nyem dodo na ko na list e japado ma ba de bi an come to kuma ka be difficult no kure but ono so wade a wahwere a wonka ade a wahwere na brabo mu a wonka minim metina brochire adwuma okay ena me ba ha me so anopa me sere me to me bo na makomadwuma ma ye adwuma ma me ho ato me mitumi ko makura ase ekopa ba ode bi wi ma me ho ba me all those things you encounter you encounter sabe obiti abrochi o ye adwuma 18 hours ni ho bi Ghana ni otitire mu no otonko because doctor koso oba o meka okoso ko pesca yes oba o meka but sa 18 hours utumi de ye adwuma ha obenya sika ko na be for adwuma 18 hours o anya mikro monima de bia meka ukura da ye nkwafu okay afofida ebena da ye nkwakwayem okay kwesi da mo kwasore je say nanan eno mo de ye adwuma efia da so mo kodwa
just na miensa abrochire da bia wo adwuma nti ni na kan ye kasa ye niema ya ye no na wo ye adwuma na miensa na wotwe a obeda nyiska. Okay, Dr. T, yemfa omono entity on our settings. And our secretary and nam ye adwuma from 8 to 5 p.m. Obeda koye adwuma foforo. Doctor, I see minim intele busa say muchia muta meeting the Ghanaian youth. Doctor, yaudi wo. It's about me kind of way. Na me kind of way, you see. I don't say mene joy here na mene unko a private sector for me NCI. Na papa ba ko ni masemo kan. Ba ko e pharmacist. Na ba ko e hotel. E no say eduma won ho bebre. Okay. Ofa Ghana fo. Na sabre ne profit margin na onya ne kitwe. Yeah. Adentra. Sebe. Mranche ne maba ofa omo wo ho no. Eduma no. Yenyere ho nye. De tosumi de ene yakora ne sebe. Ewisem. Enunti okofa akofo fi India. And a bay, yeah. And a bay pharmacy factory. Okay. A buyer no. The profit boom. Otio makakura bebre. If you say no clearly no. These are the soft side. Okay. But achia ne mui. Okay. Enti wo hwe National Development Planning Commission. The program be any private sector. Private sector obi. Yeah. And they bedom ye na so mu ye kura mu. And the Ministry of Employment and Labor. A very precision quality. Okay. Ababedu say training na nkasa ye de mayen kwada no. See ye share the softer side na so ka. Okay. Sisi ye de sanse share no. Ye wo baby whole technical university ye bi Cape Coast Technical University, Takoradi Technical University. Omu ye bia ye experiment ho. Kakum ye jini kwaku enum. Senka wunya whole technical university vice chancellor na obetena ha. Obu mrebe ye mfie miensa ne nan omadi sa adwuma. Sunsun ya aba. Eno kire yankasa ekwan ye fa so ye adwuma hwe ukwa kire bibia ye wonu susu pepepe Ghana ye aluminium wo ha ye betumi atwitwa de windows akọ African Continental Free Trade akọ amaso akọ na so ma mbisa o say window ana ase ntokura Ghana de kese yesen carpenter bia wone de mason bia wone de ye ni bibisa enti sanye manemen ene ye hwede abo youth ni precision tele ni no bepom atade a yemisa Ghana large size yese tele bia wone large tele bia wone medium sanye manemen ni ya hwede susu se edi yenkwala ni nya sabe adwuma mpo mu ye mutumi nya ne kese if say sa standards ne adwuma we ni adwuma na wontumi nya ne kese no one wo share Association of Ghana Industries on make say on the blind side say Ghana one hwe na obi adwuma na why you so be no craft from A to Z within 2 years adwuma begu because a tour na Ghana for twia wa hanom no as oman a ye free say and now you call temahabo ni e kire yen uyi niema baako a e tour mako adwuo no 20 ene da so ye oman ye se ye pese ye gie yankase ye niema but wona ebie enwuma wa hanom no e tour wodo a omo etwia mame kan say idea yankasa yehu National Development Planning Commission titru aban idea baako a ye hwe no resource mobilization. Okay. Nti aye committee a em say last week ya na Minister of Finance Danedi. Yeah. Omo ye Mpensenpensemu weekend nyina omo anda. Okay. Na yakopon cha de ameso be campaign for na ye hwe no. Nti mini hu nkomo kese na mo de meka ne say yehu niam bebre wani ma say ye hwe. Hwan mo na etu ato no. Sen na omo tua. Ehe na ebetumi acheche ma aka obi a. Aban ni sika emienu pe. Eto ene bosia bo na yese ye mo bosia biodi a na yese to na ye de ye ba but the to na doctor ye twa lusa say ye me ya ba bedu pempenso be say ye na ye twa to no ye na da bia ni kusu esan ye dodo no mu ntwa no e wo honom eze dodo na ntwa ne abeche mu ntwa de na begu mu a omu twa ne so ene na me say ye hwe ye hwa ko ise ye di hu dwuma sisi aban na aye committee a ye gusu a ye private sector ka ho omo nyina ye de yadwen ye se ne be ya Sanya we never. Are you sure, sir? We are serious about industrialization. Ye ni brepa. Ojidi. Ye ni brepa. Ye ni brepa. Say, chinie biya se ni wose se ya nye noa. Na sebe ni e dob na defu.
But we also say we are not serious about it. You go super. Doctor, even with one district, one factory, yes, CM almost soft loan. I think the interest is about 20%, which is still even on the high side. It is a lot of libidi kakrebi euremua. Obichia faso. My main can say, okay, is interest rate is susundia. Yeah. Share say maybe to 10%. No Ukraine. Okay. Not 10%. But the name says Sikano no buono echo suntina. Musha say me I mean pa. So one day one if it be sakai 10%. Okay. It be 12% interest rate. Nanka ye. Okay. The name say exchange rate. Exchange rate no cost Skabuaya dintina abasa. Na sumi gidi say yes sem. And I'm kwa paso. Okay. No Ukraine say adie ba ko na ehadwen ema yen industry niema miensa. The market availability, energy, and a tax. These are three things. Three things. Now, ekun production of Ghana. Production industries. Okay. Sani mami saying now, see omo ape ebedwafo a omo Jamaica say esiko and my private sector na nkasa kan. Ye bu kompo ahwe eti say ade na sani ma we nyina no. Aba na edinya taxes. Ne dodo sen na damoso ede na betumi aye manako energy de na be ya kan bia no benya energy aye dwuma ne boofo ede bia me kan me fancy se Ghana pe na nipa otifia o de kanea ti wo edi na agro no otua less ama nipa o de factory production no ono tia kese aya de bia me kan me fancy de toso bi o so ne de hwe edwa ne de sisia adahwamai. Okay. African Continental Free Trade. Obia ye bro for your comparative advantage. Yeah. Obia hwehwe ba bia. You have access to about 1.3 billion exactly. Market. Yeah. Sabri ni booster no. Okay. Can be bia say o Marshall Plan and sabri. Nti yes you fan ni agro. Oka Africa Free Continental Trade. Me say we there. Person be kakra me. Ka me say na nsese mu di nkomo kakra fa one district one factory. Yeah, ma titi say munyamba ye sakra kakra ewo. Sa fe de afie ni ensi eniema nkasa ye krade ba ye memu na ye mpedwumako bi a ebe ye giant factories of Ghana now I don't know my the same so this man be ka ba 20 of zero down to best 3 product but shouldn't this have been the way to go rather than see spread factories across our district? You see development and control okay addition and the hunu industry nimpo factory na ye kan wasem nyesebe this is going to be your omo okay but a sequence a chain a value chain we ye bi na we ye bi we na beso ba bi na che say atwa bi de ko okay sanete nti ye hwe value chains ni nyina okay efi ye niema yankasa ye di ho dwuma say ye bro ana say ye koko na e den is chain ye betumi aya akopem bra e be du Switzerland dwa no so na e chocolate okay na nkoye koko bean okay nti sane mane na ye adwen ho e bi say Africa ha no enam African Continental Free Trade obia hwe ba bia obetumi aye ne ye na ono so de akọ ha nti ya ba bedu ba bia che say du epobi so a me say minister de betudwa e mo obia hu ba bia ye ekọ na so e bi bechire hwe na say ade ba kwa wiase obia ni gira so lithium yeah any day battery Ghana for sisi you go so de ya geologists ni ade ahwehwa hu say ebi wa ha na ene ye ntu ne de akoma obi da bi if say no we are concentrate between the battery ni wa ha nti ya dwen full chain okay sanity first na no answer ye tu manganese if 1903 okay ye tu ya raw na de ko ene ye dwen kwan be fa so manganese ne iron eboma na ye steel no a basis of industrialization o baabia and ade ba ko e kan ho ye energy ye ti so ye oil e dey bi sa ne me ne ye dwen ho e dey betumi akeka boma ye ne ma bia na ene ma ye kra steel ni ye kra bibie ni fo a obeya sa ne ma we krom ha e bi nka ho na so en fanye de bia me ka national development plan commission a di ho abobo de bia hweta mere 2 gold wa Ghana ha mfie be yo ha 9 refinery ye si ye kra ntumi amfanye adwuma na sia na ye say si refinery fofora asase a eye adwuma na nka
goldsmith ni ade ni sa ne ma nyina ye gya ma ne nyina agbi no ntina doctor say na me bisa say Ghana wo vision because say ye work according to your vision and can you okay ken and can ye Badwam Mpensenpensemu say Kwame Nkrumah factories wo sisi ye no ene ye pebebre kira kwan ya ye hu ma me kan say because e be a vision no atosini na ho na me ba be see abandoned project yes mo position on abandoned project ene there you see time bia ye ka ho asem ene to hwe constitution no kra ewo o say as far as possible say na use constitution practicable okay constitution say aban bia wo ba ekwan bia say ne obetumi no e so to as to me na identity na aban to as ya ntina ho ambo yesrem say beti say de kofo kan o politics ntini ade but you say in pempi no aban bi enye seed wo ha yeah onim pefe say adwuma me beye seed wo ha na me hia onya seed aduanu no afiase okay ufiase wo ye o uwie ya bia na abedu baabi na wanwie na aban na sesa aban na obaaye no sika na ho yeah ekwan bia ankyere say we na ye de ekofehwe sika de aye eni ti contractor na on so hye ase no you will be a friend liability yeah afi bia na ekonenem nti national development plan commission ade ba kwa ye na ye hwe ye niem putunyuma ya to apete a ye nwie ebi kwa kodu 1972 ye nwie be peme no 1972 yes ye nwie be peme no project that you Ghana ye nwie ene na ne senti enye political kwan bebre na economic na financial okay if say nipa ne baaye no edi be mfie be ye miensa so ade we se metoaso no wakọ oso mu nya assessment ba assessment ba contractor no nko an sika na ye ntua na liability no yeah kojo o the liability ne ka project na esi wo na okay eso tin say o this ka foforo be ye hu de et eso tin enti na the choice is menya foforo ana me kotua we na me nto aso abram me say this ka kese ye enti tendency anasa ban no bebre no bo wan say wa share ade foforo ase na mum yesia no if say 2016 and the parliament ye mra under sa public financial management offense act no e wo mu say ansa na wo be share project bi ase no this one hu sika wo de be ye okay source of funding clear with agreement okay ansa na wa shase onwu de ete eno mu san kan se yenye committee a ebe hwe sa ade ewe enti committee no 2020 eno mu form committee no sa committee no private sector tisubi public procurement tisubi EPA okay National Development Planning Commission Director General Kahobi Minister of Finance member of parliament we nyina mo committee no na committee no nti aban adwuma bi obekasa obehya ase no yebisa dey na chese betumi sika evidence enti sisi an ya na such a way say ama obi kasa sabe obeto bobaba wa na ne nice bi so se ne be enkodu mfimfini na te asan na obi wo fro ba efe na nso ba hwe sika de ahyase ema liability no so ema ene ma mengi so we the waste eba system no ye clear sa na ema we nyina afi ho a ebenye sika de aye na bebre so Dr. Kojo ese mensa abrampa o kam ya te asese penhyehyeye ne mra o sese no Ghana fo hunu se abandoned project ebeye thing of the past yeah sisia bebre mamenka zero evise minim se obahwa na baby se corner baby a but as said the constitution as practicable na constitution na kanu de ye behwe se sa na beye menka se enkanfo abaya na entubo no kureni project akese bi a na asioma ye amantwentwen so abem ama ban na di esima kohwehwe eno so ama the private sector no so abem okay ebi se saban ni yeska na ese ko yes obi agi atum se sure me discover so am plan ya nti ama eno so abem nti wo hwa enema bebre anka first obo wan putupuru
na eko putuprum na eko ntoboase abe me fancy to say toll booth ya pese ye no technology based digital a utwem anu anu dwum utwem anu say nka bo wan say ebubu ye kan say ye ntua na o ne ahyase ye dabi esi ehu se sika dodo a wo de be sa toll booth dodo ori nyina ye ni baby a and cause na mo nhyɛ dam fa so ye ejai to jeje no mo fa so oh say ama ede yakọ enim but say na no I am na ye titiniema so bedu on e fe but see Dr. Kojo see e so ba for na friend digital ya sa kraji brebe ke wa do pay ya me hye brand brebe sa to ensa dia fro ya me diga na ko wasa be di akwasi sia hwe ba esi na betoa e ko fro so